Zdravo ljudi i dobrodošli u mojih top 10 omiljenih repera. Naslov malo laže, razumete me, morao sam malo da clickbaitujem, sorry, šta da vam kažem. Znači, na ovoj listi neće bude ono najboljeg do najgoreg ili šta već, nego samo ovako, pošto nemam pojma kojim redosledom bi svrstao ove likove jer su svi ono vrh. Uglavnom, prvi reper na listi je Denzel Curry. Uglavnom, Denzela verovatno znate po ovoj pesmi, ali lik ima, znači, mnogo više vatre i, znači, mnogo luđih pesama. On je ubedljivo, ono, jedan od najjačih. Pogotovo sad, ono, kad su svi neki Lil Pumpovi, Lil Zenovi i tako to. Ovaj lik je, brate, pravi lirični reper i zaslužuje mesto na ovoj listi, razumete? Sljedeći lik na listi je NF. NF ima baš prepoznatljiv stil. Znači, njegovi bitovi su uvek onako nekako ko neki orkestar. Lik mi je isto ono, jedan od najjačih trenutno. Sljedeći reper je Joyner Lucas. Njega ste verovatno čuli na ovoj pesmi sa Eminemom, ali i on je jedan od ono najjačih liričnih repera sad. Fucking I'ma hit 'em till they jumpin', I ain't trippin', this is nothing, I've been living in the dungeon, I done held a couple grudges, what the hell I got a jack to meet the devil, I'm a cousin, I ain't settling with nothing, got a medal in the truck and keep it semi when I'm bustin', niggas duckin', niggas Stevie Wonder couldn't see it coming. Sljedeći reper na listi je Ski Mask. Sad ne znam da li znate za ovog lika, ali realno, znači, on mi je jedan od omiljenih, zato što je njegova muzika nekako zvuči ko 90-te, nemam pojma, nekako je vesela i brza, nekako ima dobre flow i drugačije flow, nema, jeste brz reper, ali nema ono klasičan brz flow. Sljedeći na listi je Token. I za Tokena verovatno niste čuli, ali što se tiče ono novih i mladih liričnih repera, ovaj lik vam je vrh. Commercially, y'all take longer to worship me. I'll be all in a murder scene, calling call for security. Y'all don't want to encourage me. I'ma follow the person who causing all in the murders like Holocaust to Germany. Sljedeći na listi je Travis Scott. Sad, znam, on nije lirični reper, ali pravi jako dobru muziku lik. Jeste da ja lično više volim lirične repere, ali boga mi Travis Scott je jako dobar. Sljedeći reper na listi je Baby No Money. On je jedan od onih repera što idu onako iz sprdnje, kao Lil Dicky. Ali realno, znači bukvalno svaka pesma mu je dobra. Znači svaku pesmu koju pustite od njega, brate, možete da slušate. Znači, da li je stara, da li je nova, brate, sve pesme su mu vrh. Sljedeći reper na listi je Jid ili J.I.D. I znači ovaj lik mi deluje kao da će da postane, brate, ono, legenda, znači lik je ekstra. On everything, I gave everything and got nothing back. Ain't looking for no pat on backs, that ain't how we got, where the fuck we at? Mama called, where the fuck you at? On the road and I ain't coming back. Into my 100 stacks, make 100 racks, and that 100 racks bring a bundle back. I poslednji reper, znam da sam rekao 10, ali sorry, imam samo 9, nisam teo da znači bolje zvuči u naslovu 10, jebi ga sad. Nisam teo sad da uguram nekog repera kog u stvari ono ne slušam samo da bi imao 10. Posljednji reper na listi je Eminem. Koja lista od top repera može bude potpuna bez ovog lika? Nijedna. Sad, znam da sam rekao da će ovo više da budu ovi mladi i novi likovi, ali šta da vam kažem, moja lista, moja pravila, razumiješ? Uglavnom, ako vam se svideo video, bacite like, nemojte molim vas da se svađate u komentarima. Znam da je ovo bilo malo drugačije, nisam radio nikad video o rapu. Verovatno ni ne znate da slušam rap. Ali uglavnom, sad znate, uglavnom, to je bilo to i vidimo se u sljedećoj epizodi.